Evropa nije nikakva fatamorgana, kako su govorili, koja se izmiče i ko zna kad i nikad i tako dalje, nego naprotiv, iskazala je jednodušnu želju da što pre se Srbija pridruži, podigne i postane ravnopravni član zajednice. To sa statusom Kosova, kao što ste vidjeli, nema nikakve veze, iz prostog razloga što tamo stoji da je taj sporazum potpisan sa Srbijom, a poštuje se rezolucija 1244 i u tom pogledu se ne dira u integritet Srbije. Sve političke stranke i one koje su naši veliki protivnici znaju i priznaju da Evropa jeste naša sudbina. Sad moram još jednom citirati jednu latinsku poslovicu: pametnog čoveka sudbina vodi za ruku, a budalu vuče. Demokratska stranka ne želi da izigrava budalu, pružila je ruku sudbini. Ako bi nam rekli na koji način misle da spasu Kosovo time što neće da potpišu sporazum, ajde da o tome razgovaramo. Na koji to način misle, ako sada oni se naljute na Evropu, da eto njih, sa svim punim kapacitetom vladaju Kosovom. Nema smisla da se prave ludi, da oni znaju da već 9 godina tamo je jedna druga uprava, tamo je uprava Ujedinjenih nacija. Ono što treba da činimo, naravno, da ne damo da se gazi međunarodno pravo u tom smislu da se samovlasno kroje granice, ali isto tako znamo šta je realnost i šta želimo da postignemo time da te ljude tamo spasimo na neki način, da im stvorimo dobre uslove, da o njima brinemo i da pregovaramo, da vidimo koje su još mogućnosti da se to pitanje Kosova reši na jedan pravedniji način.